Tiburamotani Bhakti Hastik Rangino, Chibri November Shalmaribo, Blogo Tangi, Deputation Narbagi, Shakla Japani, our Bishitino, Korbok City, Korbok Block, the Shelashuri Blogo, Deputation Narbak Tangito, Tiburamota, Kaitam Shamurti, Deputation Tangito, Abaronga, Dakti, Tiprasa Ekona Shamango Panangani, Dakti, Biles Committee, Chongpari Kaidani, Day, Dakti, 125, Amendment Bill no, Pass Kaidani, Okok Botamano, Kittingino, Muskang, Chibri November Shalmarini, Mass Deposition Kittingi, Korbok, Bakaste Tiburamata Bhakti, Koktomatore Pada Kaizaka, Armachaka, Korbok Bakaste, YTF President, Nondaram Tripura, Gomati Hakuni, YTF Kasku, Sujoi, Ujoi, Kobe, Kubani, Adoro. Paiman Karunge, Kaisana de Knao, Chini Sara Tripura, Mass Definition Chini Bubanga Veda Visa, Metin Tipramotani, Jotto Adam Song, Knao Janjani, Abdi Blogger Tangi, Knao Deputation Design, our Pura Joto. Tripura whole Tripura je block tomani jaga arong nai actually Korbuk subdivision ne andaro duita block tomu kaisa ke Korbuk RD block te kaisa ke Shelasuri RD block और दुईटा ब्लॉक में चिनी डेपुटेशन खाइजाक ना हाय ने बागे चिनी चुन प्रेस मीट मा चुका चिनी करू YTF उनगई जब तुनो चिनी ती प्रमोथा सीनियर लीडर्स रॉक TWF ते चिनी YTF रॉक गेताई चिनी जब तो लुकुरॉक जे चिनी बुबा गाना हम जगह तो मैं चिनी डॉ फानो मथाना मुचुनाई चिनी ती प्रसाद योग समानो ते वो फान रिना मुचुनाई बरनो खनाओ फाई जान जाने चिनी Korbuk तेसिला सोरेबो जान जाने ब्लॉक थांगे मानजांगा ने बागली जो तो हम कोई मुया फारो के चिनी ओ ब्लॉक डेपुटेशन उन्नाई तीनटा चिनी उनको तीनटा पॉइंट बा काइसा के चिनी ती प्रसा एकॉट जे ट्रिपटाइट एकॉट साइन खाइजामानी आबनो दाबी इम्प्लीमेंट खाइनाम तो हिनी जों आबो काइसा फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट का कदुकमा लाई चिनी बीसी इलेक्शन खाइजा ज्ञान टका और बीसी इलेक्शन खाइजा ज्ञान बागै चिनी बीसी लेवल ऑफ डेवलपमेंट ने बागै अनेक स्लो चलि दंगो एंके दादी नो बीसी इलेक्शन खाइनाम तो गेटा किसा चिनी सानमों के 120 अमेंडमेंट बिल जे चिनी एडिसिव आबो बिल टू नानी कॉक आबो कॉक दातिना आबो बिल नो दातिना इम्प्लीमेंट खाइनाम तो चिनी एडिशन हम खाइनि बागै चिनी एडिशन डेवलपमेंट बागै आबो बिल नो दाति चिनी सेंट्रल गवर्नमेंट लाव खाइनाम तो ए खनाओ डेपुटेशन चिनी वीडियो नि थ्रो नाय चिनी गवर्नर ने आरोबा के आबो होल जे त्रिपुराओ न नाय जानजाने ब्लॉक हमबाय इनके मी अफ्रो रो Korbuk लामा का सुजाक मन के ताम लगे का सुजाक नो किसा साइड मानो अच्छा अब ने बेपाराओ के तो मियावो जे लामा ब्लॉक मुंबई माने परेबो नुखा नुबाई मन परो जतरो संगि जाते खाई कोचिनी ऑनरेबल एमएलए गेचिन ऑनरेबल EM बोर्ड बे कॉक सालेका के सालेमान बिसिंति तो जगह लामा अंखारे कैसा बेले नामानी मानी नो दामा जतो ने बागी नो कैसा लामा हमियां तो हां के तो लुकुरो ने बागी थांजानाय फाइजानाय अनेक कष्ट दङ के पब्लिक रक जे सानमाने आबो गावनि राइट्स दङ जतनि राइट्स दङ पब्लिकनि राइट्स दङ लामा साननानै दै लोंजानाय साननानै कारेन्ट साननानै एंके मियाने आबो गतनांका आबो केबोनो दोषी मानिया अजागो केबोनो दोष बुकरि पब्लिक रकनि साननाय सानका एंके चिनि एमएलए ते EM बरबो अलरेडी आबो लामानो विजिट खालायै आबो लामा अलरेडी सैंक्शन नंगि टेंडर नंगि पाइका सुरु वर्क ऑर्डर सिनि अंखनानि बाकी के आ जागावो चिनि एमएलए बो तै चिनि EM बो बोर ने सम पाइकेने तो बोर अलरेडी खाइ पाइका जस्ट ऑफिस ने कार्यकारी दिसिसा प्रोसेस दुगि तमो बाइसे आबो किसा दुगि दंगो वर्क ऑर्डर अंखनानि साममनानि हायनि बागै अ जागा केबनो दुसरि बंगला अ जागा किसिसा मिसकम्युनिकेशन फानन थांगना एबा किसिसा मिसअंडरस्टैंडिंग आबर रखना हायनो बगै जेमिया लामा ब्लॉक खाइनाय आरो ने लुकुरकनो आं जतनो कयु नर मिया अलरेडी ऑफिस ने बर थांगै अलरेडी क्लियर खाइदिना जे आबो लामा दातिनो नामजागोन हैने गे जुमतिनि यांनि साइटनि जों स्पेशली चिनि Korbuk YTF नि गै जोंबो ऑफिसाव थांगै मालाय बरनते प्रेसाराइज खाइनाय जाते नने आबो लामा दातिनो नामजाखौ हिनै इनके अनेक गोबां बर' किसा दुखी तंजाक जे चिनि एमएलए ते EM ने बुङो किसा एगेन्स्ट साजाकमा नैनै एबन आरो दुखौ लायजाने फावकिया बर चिनि एमएलए ते EM बो जे खाइमानसां बर' अनेक सामु खाइनो दङ थांनाय
chini flood flu pa nong kha je kono jaga pa nong para visit khai tongo ke chini lokro mo chubawi tongo thane flood flu bonor jori je news guri nai khan ke Facebook post ho nai khan ke nor nong nai chini MLA busuk chubai tong chini yam busuk chubai tong je thangmaya jaga ro room rok chogi thanglai borok chajanai mairum maika borok bagi ri tongmani ke jeng borok ngai joto jaga to delhi to thang tongmaya ke a jaga lama already visit khai sanction sing khaba a jaga taisa thangi bar visit khaidani to nanglak kini ma chomu haina bagi abo kisi cha process dugma ose abo hai mai thamu kisa misunderstanding laika ke asa khayo a parane borok bo kisa bujiwa nei ke next time on jori se o lama kisa dugri tongka bache kuno el kasudo o mia block hemani pongna simi samani ya pura elaka সমস্ত korbuk elakao jori se kuno lamani problem tongha teini problem tongha abo problem hui tongha anke kisi cha MLA ba ite iyang bai phai kok sapai sabai porebo official di samun kisa leri tongha dugi tongha ke taisa phai malai bo jaga samun balugi tongha dugi tongha abo taisa phai jajai khale bai mane porebo step na khangke chanai neman subu hai bai bus kamo je kuno ekta step na lena mana chung kaisa office thangi visit khai kono tomoni bagi samung dugi tongka bor samung kasawi tongka abunu buchung naile khangke chanai neman subu ko jaga na public ni dustungu bor bo nangmani ba bor bo sanka ko jaga em bai MLA nibo dus kori bor bo already lama visit khai abo sanction na klai dikha officer sono bo dusri baya ta gap jot to mani boni yago boya borok je boni samung khlai tene borok khlai rohor ka DPRs nam ka reports nam borok everything clear khai rohor ka just tender lo ongkhor ka abo tender pai bai porena tabo work order sim amna tomo ke o mas bising no work order ongkhorei masini sekano basam chalu angke sujai uchoy Gumuti district ni YTF ni president kani logyo tomo chini Korbuk block ni chini YTF ni president chini Borumna Nandaram Tripura kani Devrati ki tomo chini YTF ni vice president Korbuk ni Ingui Brahmana Ravindra Deborma kiyamate korsa vice president tomo Borumna Rajesh Tripura kete korsa vice president tomo yang ukloka chukjak Abraham Uchoy kecini subzonal chairman mo tomo Mr. Chore Kumar Uchoy kecini ayang jotono yang secretary tomo Mr. Suten Rian yang Mr. Sumit Rian kecini media person to digital warrior tomo ini yang Mr. Anil Deparma जुदा-जुदा बेमार manjagai hamimaya angi tongkha haida tawana sidi kaham shak nanyarok bai naikolja tei dulja clinic tabuk nini ani jotoni ganawono grungshauno kaham shakduk mangduk najagei mano najagei bitongo Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center oro khunju bokung tei totorani bemuk nanya krung tongo MS ENT specialist head and neck surgeon Dr. Rakesh Tripura Bonakari Butongo, obstetrician and gynecologist, chest medicine, general surgeon, child specialist, consultant, neuro, psychiatrist, akushong. Dr. Shaknaima Kari of Clinico, Katal Jurani, Katal Machine Rogai, Shak Najagi Tongo, Te, Test Rogo, Klajago, Romdi, blood test, ultrasonography, ECG, Holter, EEG, echocardiography, digital, X-ray, pathology, pharmacy, PFT, akoro. Haike asakta lersidi faidi Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center Nikuma Agartala Old Kalibari Road Kodamtola Krishnanagar Kogdok 9362824100 Tikisa Kogdok number 8575827871